joto no lam so go friends ong nirokni bagai government job notification tobai phaijak je interest tongnai rok joto apply khlaidi CISF ni bukhakte belai chakri ka puji ni bising sobse chakri ka hangke CISF aram ke buma tongo haini bagai je interest tongnai rok joto apply khlaidi engke video senga ni sikang nirok no request ma kaiga channel ko tal ko subscribe khaije ko tongke subscribe khaige tonlaidi am haike daily government job te private job notification rok update magani bagai te nirok pungai ke search khaige nai de ei channel Tripura job se je private job no naitogoi tongnai roni bagai te omo CISF ni no jeng details ka hangi kisa nai lenai ono apply khaiga ni eligible rok nai ni lenai omo no apply khaiga ni hingke nironi 12 pass high 12 pass angani nangnai subject science subject najak hingke 12 pass o nirok 12 pass khaim pro science subject hingke nirok apply engnai eligible khlai manai eligible engnai hingke te boni last date hingke 30 September 2024 jorang nai boni start khlai jangnai apply khlai manai online 31 August 2024 ro apply khlai manai vacancy hingke nai de vacancy gobang mane tongo 11 vacancy total vacancy 1130 age nirokni minimum 18 years ni siming 23 years ora apply khlai manai je nirokni age ingoi tongke te relaxation government ni je rule tongma haike ne joto ne je jaga government ni go job ko khayani tha hanke relaxation mau inge relaxation inge 5 years manai 5 years by inge 28 years 8 years inge apply khlai manai omno apply khaiga ni SCST ESM rong ni candidate rong ni bage zero application fee inge apply khai manai mane or jaga payment rohi rogani nangya inge phade mono jeng details kaha ke nailenai je interest tongnai rok apply khlaidi salary amoni pay level noni tongnai 3 go tongnai 21700 ni siming salary starting nai te 69100 joras salary tongnai bi friends oni rono kaisa saklai karane je nirok no update domani government job ni no angke jeng kaisa ke om haike nailenai je daily update ni go angke je government job phane sophai tong om haiko angke nirok short notification update ke manai ingke om hai government job ni no angke nirok PDF rok joto no ma ke nugui manai niron friends no share khali de bro samang ma ke government job ni nai to goi tong hangke bro apply khlai mana bage te oro jaga notification ni roni bage kai tha to bujak Tripura job ni kaisa Tripura government job ni te central government job ni bo to boi phaija kom hai kai tha notification total ok video kaisa ko ne roi rosinai dong ni bage video belai long oi tha thangma hai bhabana ni rok khalogoi nailedi ai ke ni rok je job ni interest tonai rok ke nailedi ke total vacancy ton rono sawi ro ha ke Tripura o total vacancy tongnai Tripura ni bage jengnai hangke 26 jona hai tongnai bore bore UR mane UR ni ko angke joto je borok ST phanangoi tongthong joto ne apply khaima ge je o ST ni phane oro ni rok UR ni post ni go sogoi mau tani hongke bahike hongke nirok ni percentage je exam rogoi nirok mark kabang ma hangke UR sido phane sogoi mau amoni vacancy amoni post ni bo mangke constable te fire ni go post tongnai jeng tabo joto details ke post ni nai ne thang hangke OBC candidate rok ni bagai 236 jona hai vacancy tongnai te EWS o tongnai 114 SC ni go 153 ST ni go 161 total 1130 okay bone je nangmani important no sangnai nilenai or jaga qualification no 12 pass angke apply khai manai te science subject na jak angke apply khai manai 23 tobo 30 pro ni rong saha 18 years ni sing 23 jora te age relaxation 5 years angke 28 jora te bone last date nirok apply khai magani nirok apply khai gani 31 September 31 August 2024 ni siming apply khai manai 30 September jora engke te bone pore bone topic rok banai lene no video ni description no link banai oro PDF rok bo ni rok joto ne ni rok sakbai thangbo nagi manai form fill up khaila hangke nironi bagai tama document nangnai bo haino kisa sengnai nelenai nironi sekang pila photo nangnai photo upload ma khainai
20 kb ni siming 50 kb ni bisingo ngani nangnai 3.5 cm width tongani nangnai 4.5 cm height ngani nangnai eke upload khlai manai dei photo bo nirokni date suijak rok amhaike ngani without date printing on the photograph will be rejected mane nirokni photo go amhai date ok bo ta suidi amhai ngla hanke angya khanai nirokni sorry friends song or jaga samone ke the date on which the photograph has been must be clearly printed on the photograph application without the date printed on the photographs will be rejected or jaga kaha ke saja gai tongnai di nirok je apply khaiga ni nirok dugano phano apply khairo gani hangke nirok brok baksa notification ka ke naya ngai sia phang ma haini bagi nirok na saklai mane je photo go nirokni date rok suijak ngani nangnai je upload khaigani jago haini bagi photo go aro upload nirokni date rok suijak ngdi tini hai date je nirok apply khaimani u date no box sagai suirodi je photo ni sakao mane edit khaigai nirok sakbai thang apply khaigani hingke video no nirok ano video roding sahake anoni bagai video to phainai hai ke ba nirok ano video khaiakai tabok jodi nirok ani bukhaktei apply khlainai hiwa sogui tong haike nirok ano bu samao haike angbo apply khaige nironi bagai romo nirok je nogo tong toine apply khaimanai nogo nironi document rok send khairo hoke ni whatsapp te nirok whatsapp number krwngdi angbai video description no ani number rojak tongo nirok krwngai bo apply khlai manai ngete signature tongnai 10 kb ni siming 20 kb ni bisingo ngani nangnai haike application upload or jaga signature upload nangnai te document rok tama nangnai ingke nadi nironi class 10 ni mark sheet rok nangnai te admit card rok hai rok upload ma khlainai tisibro sajak 30 September 2024 ni bisingo apply khlai ma khlainai boni last din ke te 11 ta somoyo ingke boni date pai pinai 30 September to 20 amhai 11 ta somoyo friends on video belai logoi thangnai haini bagai kisa hapane je jeng nangmani no naimani no nailele oro jaga bro physical standard je samani height nigo busuk tongani nangnai 170 cm tongani nangnai te seso angke 80 ni siming 85 cm tongani nangnai police hargai 5 cm ma karonai samani ingke jeng relaxation ni sohok naila hangke ST roni bagai je Tripura go je tongnai roni bagai nai hangke 162.5 cm hangke apply khlai mane eligible nai te seso tongnai 77 ni siming 82 cm ngla hangke nirok eligible nai je oro apply khaigani je interest tongnai rok joto apply khlaidi haike nirok amage belai ne post kaha ngete written exam ni go jeng nailai written examination or jeng nai hange computer based pa ne haike OMR ja dom hai offline phane ngai mau ingke je or topic tongnai general intelligence and reasoning tongnai topic te general knowledge and awareness tongnai elementary mathematics tongnai te english haike ba hindi ni language tongnai 25 ke tongnai total 100 mark ni tongnai और जगह नेगेटिव मार्क ने और जगह नो नेगेटिव मार्क और जगह नेगेटिव मार्क रोहे करे निरok जे नंबर मा माने 1 मार्क हांगे 1 मार्क न माने और कोनो नेगेटिव मार्क रोहे बे करे इंगे बेलाय ने कहा पोस्ट ते बेलाय ने साकरी कहा म निरok आगरतला गो ने एग्जाम रो मानाय म इंगे फ्रेंड्स निरनो amhai apply khaigani process rok video nang hangke nirok kano sadi angni bagi alada ke video tobi phenai engke amore update engke asang nangnai te update of video kaise ona nali phinai engke channel ko tal ko subscribe khaje ko tongka subscribe khagi tonglai te daily update notification mangani bagi friends ongke tabok jeng nali phinai ITBP ni bobu kaisa pujeni ne nali pionai friends ongni rok alka channel ko nugui mau ane channel ongke bini se bezua tani hongke kaisa video go ne
notification je sokphaiya ni katal sokphaila hangke video kaisa go no joto no roi rogo tabo katal sokphaiya ni rono CISF ni tabo ITBP ni te Tripura job ni bahai rok tabo notification kaisa go no nirok manai tabo nirok PDF rok bo video description no joto no nugui manai tabo hangke ITBP ni no nai nei lene ITBP ni total tabo vacancy hangke ITBP total vacancy 819 jona vacancy tongnai 18 years ne seming 25 years nga angke apply khaimanai relaxation tongnai 5 years angke 30 years ora angke apply khaimanai je interest tongnai rok apply khlaidi nirone maidumi pass angke oro jaga ke apply khaimaga oro jaga nirok apply khaigani hingke te bone last date tongnai 01 October 2024 jora apply khlaimanai belai ne date kabang angke apply khaigani starting la hamo tini ni singphane ni rok tabuk apply khailani angke tabuk ne apply khaimaga hamo link active wngjak angke jeng or jaga nugui maga constable kitchen service ni go ST roni bagai jeng simi nailene 60 jona hai tongnai chalani go tei female ni go burui roni bagai amke chalabo burui bo khaimane tisipur ni jeng naimani angke sutu chalaroni bagai simi apply khaimane orke chalabo khaimane burui bo khaimane je ITBP ni go angke 60 jona hai salani tongnai piri ni gongke 10 jona hai tongnai ke oro ke negative mark rok bo tongnai oro jago ni rok apply khaigani hingke fee application fee rok nangya nok joto ne apply khaimaga je general candidate oni bage hingke 100 taka hai maronai hingke friends on video to belai log la hangke ni rok om haike notification om to ni rok notification asung ne om ne update hingke not oro syllabus rok zero rok ni oni bage tobi fainai ni rok video ni bai je phone krwngdi tonglai te kaisa update nali finai sing te kaisa update hingke je ni no amno buko bai ne saklai rosinai je Tripura go tak job na jagai chakri na jagai tongmani hingke district court ni na jagai tongo district court ni go je sokphaiya tongmani hingke tak to West Tripura district ni 23 jora last day tongmani bo pai thanga hingke tabok tongmani ke North district te Sipaijola district omahairok te khwai ni hingke mi apro ni notification ang roi rojak daily update ni go ni rok nugui manai hingke video description or ben rok link manai oro jaga PDF rok joto details rok nugui manai hingke description ni rok check khaigani tapolai de haige nai nailai de ni rok ni sakbai thangne hingke ini na update aseng nang sinai friends on ni bagai je pro na ngom haike toy phaiani ready dong je government job rok te private job rok ma haike daily update magai bagai ni rok bo channel ba je pro na krwngdi tonglai de ni rok samang nai tugui tong hangke om haike ni daily update manai hingke channel nos subscribe khaigani tapodi friends jong katal ko hangke jotono aseng na Hambai